Eco sensitive zone Pualam pen Socheng Thenta constituency ara ratum Kaningri. Nomati constituency Congress Party ahin pen review meeting ame patupong. Umswai pen sigdama khake damatawar ke henot dima long father Jos pen sai kedeng. Kaching hon kat news ke langara dona phantame kardong ang pajar iklong. Tangtinon Karbi prime tama birta ang ton pen arjuik tha. Socheng Dhenta constituency ka parlo Nogao pen aduya hoya long kido Katharguri lar pahar langthak ro arong dur pahar lapen bor juria rong angkang along eco sensitive zone ka parlo jipwalam pen haladak araratum Kaningri. Katharguri Panchayat Asahimalong Nogao Deputy Commissioner Lapen Haladak Rong Rong Asar SGB Rongara Tatum Pen Pen Eco Sensitive Zone Kaparlo Jiaphan Kachingwai Padupon Rongara Tatum Pen Kachingwai Hut Akapre Kadimke Teterek Tektilupusi Disiaphan Chepaklang Dun Rentilo Central Redeng si doko kapot lama bang palipo. Setame propose reserve forest bangke parlopon vek pupusi Nogao disia hinpen pachini tekang. Eco sensitive zone ka parlo ji pualam pen don pharo trokra don poket so seara ratum hang pusar pisara kaya ni akut pen kidwa long lia longsi nang chubuche bom tang rakhi sidame nona pura ho cheterek nang popu nakipuke konat se kedam thekji langma pusi hala dagara ratum kaning rialam the chepaklang ponriti limen ke bidorbe lasinili dak parku biarong nili hemke lasi tumi laso eco sensitive na parloji pu meeting long nili dun lasi laso hora meeting bangke RF PF laso proposal ha central long PLO pusipu lasi PLO pulote dagara tumi dolo anta me ing samjin pen laso meeting long chunlo stame latum pulo nitum ke thang taun e central pen kupi ma bang nang pi nang hukum lasin tumi klemun chot pusi tumi laso meeting long cheparai lasi rat tum sitame manghu frong lo je non bangke laso eco sensitive laso reserve nang parloji puke rat tum photo ke manghu frong lo laso rat tum kunalo ke katbo ha pusar pisara din pen ladak ke do dim lo non Thurnoi puke kosol lo lasi rat tu mahu prong lo lasi rat tu makisung lo lasi chuningri le thol lo ladak laso Socheng Dhenta akhai pi kache rong pipi alang lipan sistem me chuningri lo je la adu yang hoi abangke nilitum la Socheng Dhenta rat tumpan nang kladak pen nang pachini nang ji apen ke adu yang hoi nitum phan nang rai pinang ji pusin nitum ladak parku barat mate Socheng Dhenta rat sistem me chuningri lo alang lipan lasi nitum dak arat ke kisung cinam lo lasi kado ka besita me la non ke do bom asolkar pansita me juning rilo lasi nilam thela ansing tam Bihek pen mahang ke thek adim bonta nonapor laswa dima long pen ke thurnang pupuke ningreng no dak konat lo ke dampo konat lo ke do dampo lasi along ka prekadim ke do dam chi puke cheterek thek thelong wo hamlam hemvia son ki koson lopusi haladagara ratum Kaningri pui pai dolin dasi imhang thek adin lo as nongi thore ba mang hu phong lo lasi son ma lasi nong pi ta chama thanang ko e bo mokha chama thana ko ba ma phak chapa ring na do anda ga lang biri bi thung ko we phenu chui tam da do inkai piso eso lahai ta do ni hondu do ko lam lo lasi non bang ke lasi adui hoi bang nang paking ulo lasi paking nong le lo lasi Karbi long si ke do ta ke do Karbi long along lisi do pot tum Karbi tum ke asi la Karbi long long lisi do long tip si ke nang po ni tum ke na hok ban che trek le lo athi bo ham lam hem vi son thapu nani rong ke kat ki li bhoi teng si dim chi do po asi ni ling hin ke lam chalo kardong Eco sensitive zone ka parlo chi pualama bangke a hok lo lapen ki paro tang lo puli pudeta chok Katharguri parkup lang thakro arong bearong timung arong boljuri bearong lapen aduya hoi ari ri anke nang parlo etlo pusi pachini nangli tomphan ko so eco sensitive zone parloji palam ko ana ho
ni tuman dak non ke konstitusi na parlu mane ke parlu tang lo hormu ke Kona narong. ini dak Kothalguri Parkup ini nitum ke sini era tengke Parkup jitu langthak lorong angkola berong angkol dak timurong anke parlu ateng lo busi nitum ke sini do sita borjuri berong engke non dak angko dolang semi along tin tami boldar ri rian ke lason si plans tum parlu erlu busi nitum tami Asia record ba nitum kelong dun do lasi non laso konsepti ke parlu ji budang te aleng te tum pisilang de dal Nomati Mandal Congress Committee ahin pen patra pipongsi parokhwa mate wothunga ja hitia longkido puja mandap athikupa long Nomati Congress Party pen PCC kedo ante phaponsi review meeting ame pamanpon Dhanti bora kachari pon ame long non hejong Congress Party pen card japtuna bangphu mate aparim em asok terong chetongdo review meeting ame long asok teron pen kaningje pona tengke non hejong MAC election kachepate padopona long Karbi long Congress asong penke Nomati constituency long henlong ingdeng hini an kidun lapen vote ke long ki ong nai pusi thanpo MAC election kachepate hot Nomati constituency BJP candidate Rites ingi haida apita review meeting lapen ke hai apartianta ara raswa phan pipon pelang pusi lam thear bokpon Meya long manpeng alhia bari em asok terong lapen Nomati Mandal Congress Committee Meipu Dhanti Bora lapen Durgeswar Daimari lapen Phunang Kram Sapi pen Chenglok Penangan Congress Party aphat ningka chethe bang phubang phiatum chetong don Nona bang si bang ke office on do polo ama amri dong ko mar ladak pen long wanang ko puja monda polo kasi nona teng polo tum langdalo putus bidam tang MLA election pen itu प्रत्येक kuling long tum lang polo ko te aham tum rem lo kami tum lang polo vote tambar polo ke vote bang ke decrease increasing alaman ke so teng polo ke chu dam tang MLA bang tum da paro mang only one kuling situm hai chot nono bang two kuling mane high secondary lab right abe udhoga LP school tane tinta kuling te tum hai so teng polo ke nomor bare tum vote bang ke ko mole ke bar hilo so teng polo te nomati angka amar Congress bang ke nangi jum gali lo nono bang ke attack nang nakar lu Ante sar non tum la sote bote non MP out kai panyang ring do kali nona te no tum MP du bang ke hai yang ri mole dopik ate nona tum pik eglong lo jara tum thelo lo sarkar abedet tame render same na do dapini prize 1200 mulu chito lagi ni tangka pe leke nam gali lo paisa pe leke nam gali lo ame thang jung gidi ke Congress apa ning ke kang ani kang sam ajuri se brinta ame tham se ke bang aku ni puye bang ke ko laga koi be ngali ha inlong pedong khere basat dong ha ahun pri ha panjuri anta pini kang bilang so bang bang ame tham tangka gari gora ko pidi ke bang kasi la so pe langdam lo bolo dang te Congress ba ni kang sam ke pikla kasi non pe nane na kar jo position ba ke na pra MP bang election bang ke hai gele hai pigi ma kusi mata dam sabista homosti pen benglong long sabista da BJP tum dokhal den kala aso patha nang pilo kali sabista ke hai bang ke history long clear lage possible gale lage non at democracy country bang ke nohok country me election party le bang one side ke nohok age apne nama anutin dang so right to democracy voting right hala so right nang pilo mritu awadi long je BJP to anakam tem ke milo ma BJP to anakam ke milo mritu akapeka to akapeka party ba aning sam se pilo BJP pe akapeka awadi long ma kali mati chugutam tang asam long itum dang municipal election long koson se tak timul por amami party na hai denon te dispur long son si Karbi long 1986 ban up to 2009 kan ACC tang mas bombe nang dolo hala sorni ke BJP ACC tu 100% sweep tum puri re non bosin non BJP to sweep dolo te mon bosin tum hai den diso le takko pata roisho dolo laso teng bolong te klang daklo chini daklo je muni tu idu bani ni ya teng bolong te je tangka posa pen ke nam ke kher kaha pen ke bai pen hala sindi se tum ban hoy puri de pen tum laso hai ke man ko ko pan tum laso ko ma tha le jong si sarkar puri dong te na MP bang ke nong di CDC ko only one gat nati na bang alliance la mun ta ni tane pang ke bang ji depend upon bang non next 2024 ala kowa election
Alasar election ang si kene ba ko non BJP bang ko ko kailan siya naman ano ko how pera bang ati hata Delhi long sotong ke dina pa na ma di hata ke UPA or NDA lagi ka government bi jeta kon ke lasi ko mane yung si regional party tu musi alliance ang dunji polo tang te bangji polo ke national party itu ke non ma India nong ke BJP and Congress cholo batu itu ne most welcome lo aso kaching ma ye bangala ka kater to war lagi lalo apa Swaya long arniwang kicho ahiti pen sikdama kha an ka chlenga towar father Jos inut guru sarabang phu hawar arat mate ronga arat atom ki do kiram ka chlenga towar mesen nangji pura towar ligbuk ligbor adima long an arlong sangti kapepleng Nizang Karbiang long lakhahini amri MSC constituency kaparlo swai pen sikdama kha an ka chlenga towar long ligbuk ligbor do an inut akuru sar Rat asai mate tibok tere kiduk kisung atuma phan kira kapajirver abanghu. Lan sotakali Guwahati damlo pulote bolero along ku nopak jingjo kachathaponsi swai pen nilika chlenga tawara daktame league book league war along arlong sangti kapapeleng titi. Alangli na hok le do dam setame non la pusona sai ke me rat aphan ke japon mate rat asai ke claim tawar peklang po. You are doing some activities you are going. What is exactly you are doing now? We are actually, when we see the condition of the road, people are suffering so much. Roads are all with gutters, potholes. We feel very sorry, and nobody else is doing so. Whatever we can, we are doing, so that people's life will be made easier. So that whenever we go on the road, people will not find it difficult, all shaking, especially with the sick patients, people all the time moving up and down. Lot of road accidents. Wherever we can, at least what we can in the little way, we are trying to make the road all right. That is what we are doing. So for how many days you are continuing this work? Oh, we are doing almost maybe some for 5 months. Many places here and there, wherever we see holes. Very often when we go with Gadi, we carry tools. So whenever we can, whatever, at least 2-3 holes, whenever we move on the road, we do. So that people will not find it difficult, especially on the main roads, on the bends and all, big potholes. Accidents can take place, no? So we, even if it is at night, we just take the things and do. Because PWD is most of the time, they are not so much worried about the condition of the road. Many things are not all right in our district. We find this road few months back, it was somewhat good, but immediately it went down. What? Because of the rain condition, flood and all, then a continuous rain spoils the road. All of us know that. Any appeals you would like to say to government? Government, my only wish is that government should see the plight of the people, and they should really take care of the welfare of the people, especially road communication is very important, more than making many other things. For example, I see the stadium and other things, they are useful, but the most essential thing is health and the road communication. If these two things and education, all these things are all right, the rest of the things will take care of itself. The essential thing, people have to move now. Communication, buying things, going here and there, especially when they are sick. People have no big hospitals anywhere nearby in this area, especially our Umswai, all these Umbanai, all these areas. So we have to go to either Naugong or Guwahati or Jagi Road. So if the roads are very bad, we see the road going to Nedi, so miserable. How to reach there only so difficult. So we find so difficult, and people are suffering. Somehow they make move around, but the government is not bothering so much. Now they make promises, but they don't fulfill. So whatever we can in the little way, we are doing, nothing more than that, because nobody else is doing. So we feel sorry. So whatever in our capacity, we are doing. That's all. More than this small road, I want them to repair the Nelly Umbanai road. That is the most important. Umgulukunji or even going to Amsoy. Those are the main roads, where hundreds of gadis are plying every day. These are small roads. Even if they don't do this, at least let them do the main road, which is most essential for all people. Here only few people move around. So this one I don't ask them to do immediately. At least the main road, which is the artery of the road, the most important roads, they must repair. That is my request. If small roads in the village and if they don't repair, it is not much of a problem. But the main roads has to be done very fast. Sometimes we see people are not really interested in the welfare of the people. People really suffer. The other day there was an accident on the road because that geo you have seen, they have cut the road, but big nalas everywhere. So if the road gives side to another gadi, it is
at high risk. So like that road leaving leaving like that is very bad. It is a risk for the people. Plus, we are endangering the life of the public who are moving on the road. That is very sad situation in our district. Most of the roads are in a very, very pathetic and poor condition. Chinthong Education Block ke parlo Socheng constituency angkang Umdap English LP School Arnike Ongpen Than Bang San Jurai Alam ki Arjilongsi Pini KSA Hamren Head Branch Pen Kahumri Padodam Rongara Ratumpen Kate Than Saya Tengsi Pini KSA Atumpen Kahumri Damahota Ahokpet Alam Longdam Bangso Kahumri Damahut Hadang School Managing Committee Mepu Sar Im Ingti Pen Nake Than Duna Tengke Than Bang San Jurai ke Ha surihinira pretroxy pen non surihinira inkora hiniang pongke loke than ahoka vipin kaita kangri kangkrang hor ke junlo anparta anut kapre kapansi alar kapathan toy hala phanseta me artiklo bainong pipede rajok school abangke murim tribe lopusi ningje SMC penta than bang samju raya phan nangni lopura hamren Chinthong Education Block along phong thom phong pli lamhoya lo mate complaint pidam de tapita nangla pipe puta ingtia sang hopen ningje thu Umdap English LP School nang liga ko pila da kacirap dun Nili SMC president. Tante la bangso school along amas ramen pila kini mang Sonjurai pen langdi an mangan hok lo ni tum 2017 alom men sike langdi dak fan transfer dak ke bang lo amasi ni tum la sopen penangan alangi la so lokathan thia bahabang ni tum ka complaint ta patai lo masih lasi ni tum la so complaint nang kok alam thebang alang li lo tham theda amasi ni tum sarkar phanta apresar pibom seta pini antan la so masko phani action nang npp complain ala pidam ke complaint apa pidama bangke patai pi la pena la pat patai kilo la pat kilo ke chengsi ke puna pak lai thap te ha lai ba ke chengsi la hello ke pak mangke la ke alang phan ni tu mahol complain pi ke da ke alang ni normha pipe la hai penta kilo lang ni tabdo ka ve suring koi rahini ra harupli analang ni la lugathan tum phan ki pineng la pipe la dalo asi nili tum la hai ta penalang ni hota kijun pon do aso orjun alam ta ni tum la complain alulong tok lo aso complain alulong ta nili hin bena tok lo la pen la pidam lo lo la pen ako ipa ka bangke la helo la bangka ni tum ako complain thulo alang li phan kenang nelo penitum new teachers pen mate akimi amastor sini pichu nai butan ni tum aku sarkar la solu pichulo bangka non akimi bangka ni pipe lapen non aku isi bangka aku la alang li phan action nai alar tame aka prek nang toy nai puta ko alang li phan ni tum aku pichu lan tak patai ke thom lo non la sa bang ke ni li ke people mang ke la hello tu isi corona la sa bondhu lo la ne la sur bang ke ni li ho lo alang ni ke bang bek nei ke January second men si bang so school kha khuli sita second pen alang ni school ta bang be pen da ke exam da ke dolo amasi ni li ho lo January second pen February 22 an lang li bang beda ponili kaso komplek Umdap English LP School SMC atum sarkar aphan apong lamphoi mate complaint pidera pisida thanbang sanju raya phan Umdap English LP School pen terek redata port KSA pen pherangkya thengno ningduk chipak langpon lapen prabjin pen thanbang sanju raya phan Umdap English LP School pen terek serak nangji pura KSA Hamren Head Branch Amepu Timuthi rongpi pen ajok pherangkya thengno pen soda kachaning report upon Latanang kahumri ateng penitum jitu SMC a president along pen la pendak rong ini bahini long pen
report kilang oteng pulote la daga umdabel pi school non kidobom a teacher lake sanjurai kwa abang phusi dag posting bom no oi phil same alangli bangke 2017 pen ang posting lo ningkan sihini program ni lo 2017 pen pini an lo oi phil same la sodak same alangli duty bang kaita irregular alangli irregular la penadak alangli low ga chethan alangli dar bang nun e phan ko alangli dar chethan pathan je phandai nu chithik lo hala phan same alangli nongnam gi pi bang ga hoga we jo pini ni tum ke bang same ladak bang ke school bang khap check sido सरकार पे ना तेंग बोलो ते पिनी के अन के लिए लद्दाख क्लास दोलांग पेना पेनांग सी हॉलिडे समर वेकेशन हॉलिडे पी पुसी तदा इनु बहनिया मास्टर डम पेनिली चिंकिला लपेन लासोआ आचिक्लो बांगे लामन जोंगे सा किजुत सी बांगे लद्दाख इसी एवोल्यूशन टेस्ट पी नहीं ला कारोंदो स्तामिला बांग सो एग्जाम ता अवेला एग्जाम के फिर लो लद्दाख निली तुम के बांग पेन हाई स्कूल मा सिंग हब चेक लपेन लासो मास तोर पुथक बांगे लद्दाख एसएमसी लपेन लद्दाख रोंग सी चिंगरुं पेन apatai batai blok of han lapen sarkar fan complain pale lo la so master ken litum hanang ne lo aki mina sinang pu pusalang tum loan pale lo lapen habang halaso alus ta menil tum fan dak smc president ban paklang lo woi phis tami blok of ta thangna action ne district pan da thang na da action ne lapen lapu council kachari tum na same thangna action en elang la silapu pulote ti education kan ilitum karbang thomas council kachari tum ninje vera bangke quality ka mililo daka school masing hap check lo pote konara quality sili tum kilong lang ma itum quality ki education kilong yi ga phiram lo so teng pulote ki bang jilangar ni labang so schooling ham check po itum dak rong kapidu na sumar bang ke murui po kasi itum labang so sumar yung si murui lo pote pinabnab dik in future la so sumar kupi si klem po kupi si cheplang po hala nang litum ta munthi ho no kasi litum pen so dak pin rem lo labang so school teacher labang so duty irregular lapen labang so duty irregular puthak smc pen batai la alang litum complain ala go police same thangna action and edat bang ban ning duglo rasin litum pen puthot tuning ri dum thulo block pen same ba district pen same labang so teacher phan bang ge prabjin pen adak pen ponsi anugo preg mesen teacher adak nang toy nang bo bosin litum karbi chori song pen Pinivosik ni phaing kora player ni por phahini rachiti ma por malompen lakha trok bitung reng thama constituency ar loarat local mec mate Karbi Anglong autonomous council cem Dr. Tuliram Longhanga phan karjo asai kedeng Birta kirib dunlong atengke number 6 bitung reng thama constituency local mec ningkan kep local khidda rapisitame alangli ke claim kedam ke mesna jok puthot kedam tang vosik ni phai krehiniar ni puthot ongdung Suring ko esose ador ke so naya vote bitung reng thama constituency angkang arat pipon thusi pahai pon thulo lapen puthot Karbi Anglong autonomous council cem mar pusitame chipalong pon thusi bitung reng thama constituency arat pini nijang Karbi Anglong tumpreng open stage along karjo ame patupon Bharatiya Janata Party puriya lokol mur bhakha nai apnaloke जी आशीर्वाद और मरम मारा হয় আগন্তুক দিনত আপোনালোকে এনেকা আশীৰ্বাদ আৰু মৰম দি থাকিব বুলি মই আশা কৰিছো আৰু কষ্ট কৰি আপোনালোকে চিন্তা কৰিব নালাগে যিমান পাৰো কাৰ্বি আংলঙৰ পৰিৱৰ্তনৰ স্বাৰ্থত কাৰ্বি আংলঙত নতুনকৈ উঠি অহা যুৱক যুৱতীবিলাকক সংস্থাপনৰ পৰম্পৰা স্বাৰ্থত যিমান পাৰো MP, MLA, MEC hotel lokat lai, ini kele kam kuring buni apa lokat kuring suri. Hormatnya Raisokal, bithom ne jaba homotin, raje, oppo prosar, homolosuna rasti di bilakot, bidai dia karena apa lokat, ohek jono mati. Hormatnya itu, handbrake pen cenglo. Sayang deh, isi pentiklah ponci apa? Orang nomor saya cenglo, tapi cuci apa? Tim Karbi Anglong yang bentuk body pun provinsi lam capisi, kata orang benda ninggalo kacoro lopen kurang tujuan jurusi lam jadi tuan nikolo. Kata benda kado namaskar, jisudah rasa mutila. Karbi Anglong autonomous council cem Dr. Tuliram Longhang lam theke jai ponalong
kidam tang MEC kilika chepate kapido ponalong jasmet first second and third mention ang thek ador kisonai award a polling pen ong dung award kilong aphan katro pipazir pon Antotakali, in Koratro constituency BJP a party pen kachipati dun MEC do an ke hai labajok atokan pen chenglok rong rup sitame kaching tu asayang deng pen chenglok break jam ison pen ison asai sitame ke claim kitang ponja phan lamchak chipi pon Good nanti sering ko lang sering thong kena ko thong do sita ipun se sering ko proxy sering ko proxy yang mo ke nili sering ko la ke thong chipping dan do la ke conclusion la sering ko la ke thong si hai ko no la si thong la to no kan ni ko achoro la ke pura pura lo la ke la khau ne pin kacoro la pendinga sam gitu tapi nanti ini kaya lo moni ni la shopping hebe nanti kami ini jaket ini alam tu baju ni kita ini la so ande kan nanti ni lo asal kita nanti ini kami ini alam tu baju Dongka muka pen Kelvin terang report Kat News. Karbi Anglong Sport Association mate kasa hin pen patre piponsi ke chengsi or Karbi Anglong under 13 boys football championship surihinira engkora hinia pharman nomati constituency ke parlopon denarong bharat patwak lamalong denarong dong muka klapen samilang so ahin pensi group B along ke pathupon pon lason si pini ke pathupon aterang lake dong muka klapen samilang so angbongsi pathupon lo bangso ka pathupon along retest inghi chetong don Pinivosik ni phaing kora player ni Karbi Anglong Sport Association a hinpen kapater pipon ke chengsi or Karbi Anglong under 13 boys football championship kapaman ponalong denarong bharat patwak lamalong ke chengsiarani kapaman ponalong kapathu ponaterang samay langso lapen dong mukak ang bongsi pathupon bangso kapathu ponalong dong muka katum samilang sophan gol pum ni thaponsi dong muka katum chepahay ponsi vosik ni pha engkora trok abangke denarong pen dong muka ang bongsi chedan ponpo Bini dan denarong Bharat Hill along under 13 all Karbi Anglong cluster wise ke pathu along bini nili dak na chetong gunlong nili ningarong arpik anlo athe mane nili high depth pen system melo aprang si kengkam ge jordan lo manki sports ilitum kitching hon ACM tuliram nong hang kaiketa ninja langli sports culture puthat asi nili system melo pinia bangke nili 5 years mane kitching si pen manki sports long men si chengpon lo asi kewang jiarni system melo amso se dak nomati homosti angkang along sports anat koson si pa develop jima laso fan mangki nilitum afan mangke mesena platform si longun lo kosi kasi non nilitum tak homosti along longni sports association do okereng lapen dak denarong sports association kasi koson si nitum ke pangtang ponjima lasi koson si ke claim ponjima labang ke kewang jiarni sitamelo nilitum dak denarong sports association lapen opereng sports association pen sitamelo ke matha poni nilitum planning dolo lasi planning ating pen nitum next non uwi kimi tum han koson si mesen football anat coaching gi piponji pen danglok nilitum kichisik dolo lasi nanglitum pini ni nanglitum hoy pen nilisitamelo menangan kadu ya so planning aputhak mo apor mesen huta so nanglitum hanang chokwa konsi nilitum claim pon
Lakha Kep Hawar ke Hat constituency ang kangalong Penang ananing kanpen ke mangpon Hauraghat Youth Development Committee pini vosik nipa engkora player ni Hauraghat constituency aparman amhang pathek ponsi HYDC hinpen ke chengsi kengkam kachijor ponji lake ke chengsi summer football knockout tournament championship jakhong nipai Kep arni Hauraghat hidibonglong pathuak lamalong Karbi anglong angkang ke doan football kapathu aning ke hangatuma phan EC Warsai pipon Pinivosik nipaing kora player ni Hauraghat Youth Development Committee amahang pathek pontanglo. Bangso HYDC may pukimi gotom terang lapen kongchun bang ripon roy pen chenglok nona mat bang ingkora poso se HYDC atum committee along do pusi may pukimi pen pachinipon. Si bangke nilitum pini Hauraghat guest house along Hauraghat block guest house along nalitum ban nang chophanang kok lahin lo nilitum pini ladak isi komiti akimi nilitum keseng pondo aso keseng pon lang si nilitum Karbi yang long rat han nilitum pachini pon po lapente nilitum komiti amen bang pangdak pon po pajano asilaso no nilitum pini nilitum phan pachini nilitum komiti ke lapon no Hauraghat Youth Development Committee nilitum Hauraghat Youth Development Committee ahin pen bangke lalo je nilitum piporsi laso pot a committee ke sengnang kokma nilitum youth pen laso committee binang kokma ke lahino nilitum Hauraghat angkang doan along nilitum penaan youth atum kasik sa katora dopik thekdam long laso ke thekdam long pen penaan nilitum search long pen nilitum dak kado kawe dak Karbi ang long pen chenglok abang ali long pen chenglok amuk Amborora rong lapen jasa mesa rong penceng long tu pina na youth tum kasik sa katora do laso youth tum panel tum mesiana toar ki japon thek jie pan nil komisia committee seng pon so committee ke open puloje Hauraghat Youth Development Committee tum youth tum pan un an ke so example sports punon kecharle hin ponon job punon laso angkang itum Hauraghat angkang pinan katora dopik alang litum cethan pondo lasi laso cethan pondo litum ningduk lasi laso ningduk pen litum Hauraghat Youth Development Committee pa maintain seng litum latum phan aprang ki pon thekji phan litum an ke body pon po arja pon po lapente people development kir ponang kong ma the litum ta chinila Hauraghat long pinan tuar ke hinu do lasot tuar khinu long tani tum pina anar chap dun po lahai permission jipan non upcoming ini tum ke chinghon ke hai tum MSc tum hanoi tum chunring por CM kanon asi lahai long li tum pina ana problem solve bidon ji phan sin li tum laso committee seng pon pen pini rada thing do paklang pon lo jo lasi lahai paklang pon pen je rada tum mangunang ne ni tum pini seng pon pen sin tum ton kok ji kali youth atum phan penan re youth dat kalilo ada hitum non do bama khen da chok Hauraghat long jate bhaira pen bangladeshi ban bede nang po nitum bangke non do bama khen da cholo non nitum kai dora pet chelang ra pet klem ra pet non do bama ta chok po nitum Hauraghat long bang nitum pudan bang kapek pen ban bede nang po jo lan velo ke kinang sot ke cheng si bang ke twar hendo একদম থেকলং লো Hauraghat to war cheleng অনেক কষ্ট Hauraghat lo secondly Hauraghat bang development ke nang solo firstly to war hen lo ni to mana bang Hauraghat ke secondly bang ke pilo tuji education long penan week do la asti halo song school ke dopik lo sida ke than bang tum ta penanan chel kelang dun ke nang sot ke than bang ta tu mada ke tale penang sot la pente ke than bang tale tum pudam et un apia pudam mata udam genang sot kecharle hin bang kai keta ke toy don jipan Non malam so paraphan birta mo ington iksenang Nanglitum diabetes gastric piles lapen akapreka kiso asondoma do pulotangte non penke matha nangnilo Nanglitum aphan amar jibona hin pen diabetes gastric piles lapen blood pressure sonsona kiso pen kechok kilong chi aphan amar jibona hin pen mesan adawai nanglitum aphan nangwan pilo Lansa takalisi pokso pokang kelak keleng
ri keng kisu I phuar lo kachorot pen dang lok an kichu thektia kisu do anta kepa me I on nanglitum bang swa dawai kilong jadim lake diphu bukazan baitha langso dokmoka lase klarda katini japhan humrik nong 70026555078 lapen 9678629959 আপুনি বাৰু বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ অভাৱ অনুভৱ কৰিছে নেকি এতিয়া আৰু চিন্তা নাই কাৰণ বজাৰলৈ আহিল কাঞ্চ ৱাটাৰ বিজ্ঞানসন্মত উন্নত মানৰ প্ৰক্ৰিয়াৰে প্ৰস্তুত কৰা কাঞ্চ ৱাটাৰে আপোনাক দূষিত পানীৰ ভয়াৱহতাৰ পৰা আঁতৰত ৰাখিব কাঞ্চ ৱাটাৰ Dehenamo pi puthot birta long wang thuik lo Pirthe monit nang hachi ki wang pen mokarlia sonsi pirthe a oke lokhimon aron ki paplanga bang kurusar lokhon ingti hansekta me pirthe nang hachi det pen pini abang ke kachiti benar ni lo posi pini ke lokhimon ke kroi arat an ke hiljume kachohang arni kang thirsi biman pon Lokhimon aron kapaklang abang kurusar lokhon ingti hansek alangli pirthe along ningkan trokebra narkebra ni narkeb an hachisi surhini ra krepli bosika chiklo ni phaing kora pliar ni ke pirthe penchite binsi piningan ke ingding sirkep an ke chok hiljume kachwang arni talon ponlong lasi pini aja mekalong lokhimon aphan ke kroyarat karbiang long atokan open bangsi duar bagori angkang lakhahini dolamara bapuram takbi arong along kuru akengri lokhimona doan pialong bangsi anutienta hiljume chohang ponlong lo lasi jame ka teng pen ada por phai troksia por malom pen kang thir me thek pi det pen rat det pen lokhimona phan roa chopon lo laso aphi riso ijang sang pimar sarlar klim somar atom pen alira lon pen hemphua hemanat ar muchijeng ponsi kurusar lokhon ingti hanse kachete bina dimalong hiljume chohang pondet aphi puthot arnikang samapora hot por phai ke thom apor pen dowan kang thiralong roa chopon thusi puthot hemphu titi binalong hiljume chohang posi piniaja mek ingthil jir pen pachun ponlo kadom aprang si kaniyosnel kelang verat phan an pini la jasimet lokhimon adhorom pini la kurusar lokhoning ti hensek kachiti benani ahirjume ke hangani pimansi labangso ahirjume pen kadokawi solangdo kardiarat phan an nili kaniyos channel correspondent hin pen nale tum phan kadom apajelo la sipini labangso ajai mekedeng kon lake jasimet la lokhimon arara phan ki kroi atum ansi jasimet la dak kurua kingri mate bapuram tokbi kurua kingri longwang si adowan tin pen along ripin ten system along ditung wang pe si jasimet la kuru lokhoi ti hensek aphala ninge ti thei lokhimon phan ninge ti thera tum an dak wang si along ditung aning aklong aning thir jir pen dak wang si along ditung kadoka bi system hirjumi kilong ye phang si la si wang lo la si belam ba so hirjumi ki hang along konana adowan pe wang ma konana constituency pen wang ma jasimet la karbing long angkang pe system la si anu nut pen adowan pen nili unan nai pachini je phansi nali tum long pen nonili apol en pontulo ni kona dowan me sirang ne ni tum bin hum kiling and dowan pen sikira lang kedi to da ki bang ba ke nani thir je pen sirang oh ni ning thir je pen sikira lo da hem pulong chedor soni pan sikira lo churi glante anu kape khan ga chini pontulo phansi noni tum apol en pontulo la sini nang li apang si nang li dowan men se thani kha ni bhoni dorso dowan pen lang kedi nang li tum ki bang ba men to bang ne ni tum bang tumi si ba tumi si bang kedi nang la bang so la pini ja ni bang ke te kosom ya ya bang ne ini bangkela hempu ti binarni la sini di tum tamane dangan hempu pan na chardom tu na hempu ken so program pen stame ke bangila kardom nili ke dak dowan pilong achun bang pilo la si nili men ke minateron pi ni dowan pilong chun bang pilo tenale tom pini la bang so kibi ki thia ke no phar kat to ka ve chingro bel pen pen armu na to ki ding la to armu chi jeng na to do pa pini la bang so apu thak nang li kal de lo ra phana li ada penali pachini kon jino pini lake ilitum karbi lokhimon hogaron along kurusar lokhoning ti hensek kachiti bin arni ku ikuru modon ti hensek ithan tikang si pini labang so kado kawe lokhimon ke kroirat an ke dak aking rilong kuru aking rilong an kado kawe stami ningarong pen la dak hirjumi nang cho hangsi dak ke kang iglok limang phar pen chinglok sarphi sarphu la pen ke thek ding kuru podu an stami dak
บางอีกโลกุรัวเก่งดีลองอ่ะ ก่อนปอร์เป็นศิลปะสอนมูจิเจงบาง อปอร์บางเก ali cetan di gimana oh nili ke dadak aking ri lawan pen no tante ke dila pini la bang soja me kedeng kon bang ke kopi koson ajat pen jalan nek ini la bang so jai me kedeng pon bang ke la lo pini basic ni fain ko rapi lo to lokimon dhorom ke paklang bang kurusar nokoni ti hanse pini ani la bang so rethe pen kiti binani da ini la se la bang so ani hirjeme ke hang pi la lo pini bangke linkan serkep kepling itu ma throm kursa ko intensek alangli prethe ok nangsi parjan bensi alangli prethe muni sar sang tha alangli prethe pai ke mane kachi orni lo lasini tumra chitongan la lukhaman throm ke krai ra dwal mangke alangli palni tu pini ching do karni la sipe man pon lo lasini tum Teres tame nasi chitongan lukhaman throm ke krai ra dwal mangke nasi kibi ki akliman par sapisar pulis jangan tame sini tu pini alangli prethe pencho ani ko sini tu ching do koregla Dulamara pen Rangsina be report Kat News. Pinya Birta bangke lapan se kangton iklang.